Kasin Joseph Social Cultural Organisation like Paris, Kelayak ban penpah bat penmundur nak mau benar yudur sak kemau jong riu krau kejai ben riu bat kabalang u Dr. Father Silvanus Ngilingdo. Harkat kejingtung ya kiding kebala sna bat pet dak kete geseng. Kete kejing penmundur bhabriu yumut sak kemau jong Father Silvanus Ngilingdo lawan ban pli du chairman ke State Planning Board ke Sarkar Meghalaya ba Lambor Marngyang. Harkat kejing donlang Provincial Gasilation Province Shillong ufada Paul of Andrew Lingkot nang tau ufada Rafael R. Mayong nang Syarai Rangba ke Parish St. Joseph Laikor ufada James Sirnyang Ekonoma ke Shillong Province bat kidkot kiseng gentai kiseng samla bat seng Rangba yomot sa enam jong fada Silvanus Ngi la tei bat bu da ke St. Joseph Social Cultural Organisation ya ke bala ajing bet bat besut jumut da ufada Festus Shadap ban ainam ufada Sngi kemuri krau riu perkhat kejaj benriu nyautrem ke St. Joseph Parish Laikor kelawan rak kejing kemau kerpang ya ke kam jong fada Silvanus Ngilingdo hakikam senyang ya ke thok katar kejing pene pensa ya ke lariti ka ktin thliet bat ke kam yalam shushu hak te ke kam no senjang jong fada Silvanus Ngilingdo la khap yu ribon do provincial ke Shillong Province u fada Paul of Andrew Lingkot nang tau ba Lambor Marngyang u fada James Sirnyang baru siam ke hima muliam upa iam aina manik sim kibalai don lang hak te kejing pli bat permandur yu mat sa kenmau yu fada Singi kiba kuntubru irang ba snong kalai kor pulun kidkot ke St. Joseph Social Cultural Organisation bat kiwi-kiwi Pasakama ya kinogin ya kiba mangin sa pagkat agan mangin kemar dipili wante mele hakitin kin parasin Malaysia ya ke Paris kapame ya ke Social Cultural Organisation jong ka Laikor Paris di aku bayar dari yang pagi malam malamnya juga pagi terkumpul ya ini baru mengenai macam macam yang lagi dibaca yang paling kita kerku ya ini maksud kemal jauh informasi. Aku ketemu kupa berkun mensi kuat. Try and don't ringkat berpi. Ringkat berpi. So para dengan para yang mengenai besi, kerteng kejong try berkat lawai ini agni kejingan yang berkat. Dari segi yang berkat berdoa yang ni buat kini kejagaan masa kemal jom infrasi infrasi dua crowd berkat jom kiri berkejagaan kiri jom penyuh dan penyuh skop. Ukur jang kering, ay begini kejagaan, ketika kejagaan berkuat berketat. Dengan pai syom pai, bentar berkerpan iki jengkerku jang halo jang ni umat sa kenma, mengenai penbar penwandu. Yang kini kejagaan bukanlah kejagaan dumai, yang bagi tiga saja jang farasi. Social and Cultural Organisation ka jing thuk ka kine kirang ba ke sek ka ken ho kine kirang ba ka wei ka su Bendrami Rangtor yang terkain ribai, Paweski ai Fraski berangkat masih. Masuki kita, Ufraban Remewai kakak selamat jam Fraski makna ang kalai terusdan kata, lain kelar tak selamat. Bud Fraski Ufraban Bendrami wong uni kena ulang pakerpak. Nanta uli ukeli Fraski, bat hanya ngepol wong Fraski ngating pali school. Waktu juri Mei dengan Aisyah, dari pembendrame berubah terpori orang jalan yang ngasih, ulai berubah para bendrame, ulai pan naik me, jauh terasi. Cara yang diumumkan kena bahawa ulai banyak sedang bosku teknikal school Shillong. Kami sibor kamsya, Henry Spisi, hingga waktu para bendrame batai, para bendrame jalan yang terasi sedang bosku nanta sedang kecil kuning. Jam Frasi sedang melipri harta waktu sahur kasasnan harta beliau kuni. Kemudian perabot kami dilenti ya Frasi mulai ijai perabot kami
ya ibarasni. Pada kali kita kerabi ibarasni, bang kejingkan om juklah bangklet ya upan rami. Madai mau bakam na kata kejingong kena jungkelong kena maaf masih bamendar mengilong. Ila kemau kau klur jauh kari. Kau klur bertingsan yang kali kasih benar, antang hari kasih benar hak percaya orang koi. Mabom frasi upule teologi ha Rom ndai harom ha turin akurchata hawa frasi upule por haru ki profesa ha idoli dan yo ngai yo nyim ju yo i nyim patula kum kali ka jabi jong frasi hak percaya long yakin paling tinongoi ka genius keba ma siapan kon yo i kada start yang berasi kemar abo upuri ke Greek landed ke Greek abo upuri ke Hebrew landed ke Hebrew abo upuri ke Arabic ke jo Jisu hi boy landed ke Arabic abo berasi ke Italian ha ni seperti yang ke Latin ru ha seperti yang ke German ke French ke baik pun cai berasi golong kendra Bobo lek banyak ya ke kubur menghasilkan pangai Greece, ha Greece, sebab juga Brazil ayat tu karena akan kian Greek, ya tu karena boleh tu bahkan mengimai apa, akan kian Greek, awak di nom Greek ini jauh, Allah kumi beri bagus, balai, beri nom India, kami awak banyak kena kian jongi, tik, way kian Brazil ubatai, akan kian Greek. Yang paling Greek. Ausnem 8,000 saw, Hagapor kaba Iwan Simpi ni Kongdo, Father Marius Thongniba. Yo ya kabenta kaba nasodong ubre wadan mok halu kata bangayo ya kabenta ban ya danang hangi Hagapor bakpli gini ka parish. Balalu kasnem 8,000 saw, bat hadu menta Teta kejiri jema bat kaleko Paris kanang kain. Today nama kita hari kapor na sobyang sa manong bangalong biang ubadan hadu kata banginyo ya kabaningkong house name 8,000 katndai agasan tarik ugunay baningkong 8,000 katndai dia kabanginyo ban 1 Ningkong yo mau sakit mau jong Father Silvanus ni lendo balawan pagple da imos Reverend Dominic Jala. But habis nang rinta Parlok Police iba Alexander Heck Bat David Nangrong Henry Naladu no ya kini ki Parlok Arnold Nadu ya upaman sim tolong Most Reverend Dominic Jala Nadu ya Parlok ubangidan ng Hapo Assembly But Chiteo, Shuabun Klad, Bat David, Kot Yanga, Bani Bamja, Hian, Jong Bat David, Ampel Perkat, Patang Hadin Chiteo, Nadu, Yoli Parlok, Bejan Ranga. Henry Kong Kibreo, Masogan On, Bat Lege Baro, Idei Kijing Bo, Bastat, Jong Blade, Kajan Rak, Nambo, Nambo.